Hello guys, what's up? Mayong hapon sa tanan, followers nako, viewers, subscribers akong YouTube ug followers akong TikTok. Akong pasalamatan mo guys sa inyong pagtan-aw sa mga video ug salamat nga nalingaw mo guys. Ug ni ako isa ka compost guys nga gibuhat. Namasin ko nga malingaw mo. Ay kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel, follow sa akong TikTok ug ay kalimot pag like o makauyon mo sa akong mga compost, i-like niyo na og ganahan jud mo i-share nya basin namasin ako nga malingaw mo kay tiguwang naman ko ya guys sa akong gibuhat nya ko rin bukid sa sayaw-sayaw guys. Dalaga akong nakaila, wapa raba unta tong bayhana, pagkadag ko rabas paa ug ang kutis niya pagkasinawa. Tingala niya nga bayhana kay bag-o palang ganiming nagkaila, nisugot man dayon siya ug hangtod nga akong nahikapan. Ikugan man di ay kagwang, kada ko rabas lutang, nagtuo ko babay nga matrisan, usa di ay kaarmasan, ug nahadlo ko nga mabutan. Nailad ko kay siya nagasaybyo, wala jud ko di adto makaklaro, pinayong pasbuhok, pinaigwad pa sa iyang lubok. Ikugan man di ay kagwang, kada ko rabas lutang, nagtuo ko babae nga matrisan, usa di ay kaarmasan, ug nahadlo ko nga mabutan. Ikugan man di ay kagwang, kada ko rabas lutang, nagtuo ko babae nga matrisan, usa di ay kaarmasan, ug nahadlo ko nga mabutan. Di ay kagwang, kada ko rabas lutang, nagtuo ko babae nga matrisan, usa di ay kaarmasan, ug nahadlo ko nga mabutan.